aha reka rero mu mwanya tugiye kubaza ikibazo bari baritegura mbona baguma baraba Yoshua ngo baterera kandiko ni hatari ntibazi nikazo giye kuza yibagiye ko umwarimu ari inyuma aje kubaza ikibazo bareka bayabone Samson mwarimu Samson aze kugira ngo abaze ikibazo Naam musomye Yesaya 4:3 murongo w'10 4:3 agira hati 11 fanya haraka jewe nyene nduhoraho naam kandi naam nta wundi mukiza atari jewe tuza Yesaya ati Imana ivuga ati jeje nduhoraho kandi nta wundi mukiza atari jewe 12:8 Mariko haza umwe mu banyabwenge b'ivyanditswe yumva babazanya naam amenya ko abishuye neza aramubaza ati naam ibwirizwa ry'imbere muri yose nirihe naam Yesu aramwishura ati ry'imbere niri naam ngo nimwumve yemwe Abisirayeli naam uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyene Yesu nawe ti uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyene ashigikira Yesaya Yesu Timoteyo wa mbere 6:16 nubaka ikibazo Timoteyo wa mbere 6:13 fanya 6:16 nageze yagira hati naam niyo yenyene ifise ukudapfa ati Imana niyo yenyene ifise ukudapfa iba mu muco utegerwa mu muco utegerwa ata muntu yigeze ayibona atawushobora kuyibona naam icubahiro n'ubushobozi bidashira bibi vyayo amen urakoze Ichigwa cyacu cyari hagati ya Yesaya na Yesu na Paulo ninde yavuze ukuri ngarutse hahandi nyene ariko ncaninjijamo n'umwarimu ko nawe nyene yinjijemwo Yesaya avuga yuko Imana ari mu rudende na Yesu Imana ari mu rudende Paulo nayo Imana ifise ukudapfa iba mu muco utegerwa nta muntu yigeze ayibona ikibazo gihagaze aha niko umwarimu ahagaze ngakatwigisha Yesu ko ari we Imana mbega Yesu yoba yarapfuye kugira ngo ntabe Imana Yesu baramubonye kugira ngo ntabe Imana Yesu baramwegere kugira ngo ntabe Imana niba ivyo byaramubayeho ko ari bitatu cyatuje kubona ko Yesu na Yesaya aribo bavuga ukuri mwarimu acaza kuba umubeshi inyishu yanje boba baramubonye Yesu boba baramwegereye yoba yarapfuye kugira ngo twemere yuko Yesu ari Imana mwarimu we na Paulo bavuze ukuri aje tumvikanye iminota itarahera mbanze ndamukarange kandi subiremo 2:2 byakozwe n'intumwa yemwe bagabo b'Abisirayeli limumva amajambo umwarimu ahagaze ngavuga ngo Yesu ngo niwe Mana yaje ngakwisiga kuri bitangaza ariko biza ati nimwumve yemwe bagabo b'Isirayeli Yesu umunyanazareti Yesu umunyanazareti umuntu Imana yakoresheje ibitangaza n'utwumiza n'ibimenyetso Yesu mbona umuntu Imana yakoresheje ibitangaza n'utwumiza mwarimu ahagara ngahatandi nyandika afise ngo Yesu ngo ni Imana yamuguruye imugahama ahumura impumyi mu gihe cy'uko Bibiliya ishingira intahe ti Yesu Imana yamukoresheje ibitangaza uzuza hagati ya mwarimu na Yesu na Bibiliya ninde mubeshi namwe niko bigenda wese bamutakibiri niko ivyigwa by'abasomyi bigenda ibibazo bavyumvise hajya naho bakizingurura ibitabo byamaze no kubacanga kabisa umuhagarikizi wa inguhamagara umwarimu nawe yase rero umwigisha wanje mu minota indwi askenga kugira ngo yishure ikibazo si bibazo umva yagomba vange ibintu avuga ibintu byinshi kugira ngo nitwiza gutakara ikibazo cyawe cyishure ku kintu kimwe wese umva yavuze yuko Imana ngo idapfa kandi umuco wawe utegerwa ngone Yesu ko yapfuye aho niho wugariye byose byugariye ngaho ni ikibazo cyawe kizunguruka umva Yesu yarapfuye kandi Imana ntigira gute nipfa niyo makenga afise Petero wa mbere 3:18 havuga gute Petero wa mbere 3:18 ndasoma mu izina rya Yesu Yehova ati kuko na Kristo kuko nuwa Kristo Yesu uri kuravuga yarabajwe rimwe uwo yarabajwe kangahe rimwe aho ibyaha by'abantu umugororotsi uwo Kristo Yesu umugororotsi yababarijwe abagabitanya yababarijwe abantu bagabitanya kugira ngo adushikirize Imana yishwe umuriri uyu Yesu rero
navyazi achako mingi niyatahu Kristo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo reka nibananyirize yishwe mu mubiri ariko yahinduwe muzima ahinduka muzima mu buryo bw'impemu mu mubiri yarapfuye ariko mu mpemu yari iki yari muzima. Yohana 4:24 havuga gute Yohana 4:24 havuga gute avuga hati ndasoma mu izina rya Yesu avuga hati yego Imana ni mwemu kandi abayisenga kwisenga mu mwemu no mu kuri mu mubiri yarapfuye ariko mu mwemu yari iki yari muzima bisobanurwa ngo mu mubiri yarapfuye ariko Imana ni mwemu mu bumwemu mu bumana yari muzima. Imana ihabwa icyubahiro kubera ko Imana ni mwemu nawe yarapfuye umubiri ariko mu mwemu aba muzima. Imana yarapfuye mu mubiri mu mwemu ihagarara ari muzima kubera impamvu yo gucungura umuntu. Umubiri warapfuye yari yambaye mu mwana w'umuntu, umubiri yari yatoye muri Mariya yararese urapfa ariko iby'imwemu by'ubumana biguma ari bizima. Imana ihabwa icyubahiro. yatahuye ko Kristo ari byose muri byose nipema njonjo ariko sahi 3:11 aho ni haba umugiriki cyangwa umuyuda ni hariho umugiriki cyangwa umuyuda wakebye cyangwa utakebye wakebye ku mubiri cyangwa utakebye udabagura cyangwa umusikiti udabagura cyangwa umusikiti bandanya umugura cyangwa uwidegera umugora cyangwa ugira gute widegenza ariko Kristo Yesu ni byose icyo gituma ari muri bose icyo gituma bamwita data, akitwa umwana, akitwa umuntu, akitwa umucunguzi, akitwa intama, akitwa inuma. ni kubera ko Kristo Yesu ari byose muri byose. akibiri jamene ntabyo mwumva ibi rero birabagora kugira gute utahura nibyo bibagora kumva. aho ni ibanga ry'umugambi w'agakiza rifungiye. nicyo gituma abakirisitu tuzokwama turi hejuru y'Abayisilamu kuko dufise ibanga ry'agakiza Abayisilamu mutigeze mumenya. Korowani 3:55 Korani 3:55 abakirisitu tuzokwama turi hejuru y'Abayisilamu kuko twaha umugambi w'agakiza duhabwa ibanga Abayisilamu batigeze bamenya. havuga gute aravuga ati kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema ewe Isa walisema ikallahu ya Isa mimi nitakufisha na nitakutimizia muda wako wa kuishi. Ubiriza ahora Imana avuze ngo yewe Yesu uzopfa hama kisha nitakuleta kwangu ngama uzozuka uze mwijuru na nitakutakasa ati uzokozwa yewe Yesu na wale waliokufuru wataweka chini wale waliokukataa kandi bamwe bakwanse bazoshigwa munsi. Umviriza ko wana ati Yesu nzogushira hejuru na bamwe bagukurikiye ngo bata abandi nabo bakwanse nibagukurikire bazoshigwa munsi mpaka wapi? nitaweka wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru. nzoshira bamwe bagukurikiye twebwe abakirisi twamukurikiye juu ya wale waliokufuru hejuru ya bamwe baguhakanye mpaka siku ya kiyama gushika ku munsi w'imperuka. Korowani ati gushika ku munsi w'imperuka abakirisi tuzokwama turi hejuru yanyu. Ewe Muhammad akamwambia fuateni Al-Haruru 190 nipema njonjo. Al-Haruru nicho gituma Muhammad uko wapi? Muhammad amaze kumenya rino banga aravuga ati mbega ibintu we kumbi abakirisu bazoba bari hejuru y'Abayisilamu gushika ku munsi w'imperuka. Muhammad akana kamenya tumviriza rero ndahinduye imigambi izo rero narabigishije ndahinduye. Imana ishima ko yafuye ahinduye umugambi ngora ntibigeze akurikiza umugambi yahinduye acha hindura iki nipema njonjo. Hadithi ya Musaidi Kudri kutoka kwa Mtume SAW anasema ibi byavuze n'umugendanyi wa Muhammad yiyumvira amajambo Muhammad avuga gute wallahi Muhammad ati wallahi wa billahi wa tallahi mtazifuata njia za
inzira nizosakwa kurica imbere yuko avuga rino jambo atungiriza muze mukurikiza inzira za bamwe bamyeho imbere yanyu bandanye shughuli kwa shughuli na vira kwa vira, buri kantu ku kandi muze mubakurikire kiasi kuwa hata kama wataingia katika shimo la mburukenge, ku rugero rwaho naho babacisha mu mwobo w'imburu ariko mu mwobo w'imburu bungana mtawafuata. Mwega muze mubakurikire gusa. Tukasema tuca turamubaza Muhammad, mtume wa Allah, yewe ntumwa y'Imana, unakusudia Wayahudi na Manasara? ugombe kuvuga tuzodukurikira Abayahudi n'Abakristo? Muhammad akasema, Muhammad acarabishura kumbe nani? ati none mwari muzi ko mvuze bande? Muhammad amaze kumenya iryo banga yuko Abakristo tuzoshigwa hejuru y'Abisilamu gushika ku munsi w'imperuka, imbere yuko yisinzirira ituro ry'urupfu nk'abandi nk'abasogokuru bacu, ati mwabagabo mwe muze mukurikira inzira za bano bagabo, naho babacisha mu mwobo w'imburu basangeyo nibo bene kuri. Acaracikana aca yihandiriza abasogokuru yifira urupfu nk'uko abandi bapfuye. Waislamu hapo vipi? Hapo fresh. Wote kimya. Batekereza. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro cyane. Amen. Mwenyekiti. Ingo. Mu by'ukuri ndanabashimiye cyane, banyigishije akantu ko Yesu ari byose, nukuvuga ari intama bariye Yesu, ari impene Yesu n'ibindi n'ibindi. Abonye inzoka abonye na Yesu. Hatari. Mwarimu, ingo Samson kugira ngo ashike ngaha amubwire nta n'uguhanyanyaza kubya mu bajije, ahubwo yigire ngo Yesu ni byose muri byose no mu murirariyo mu mpoko sawa. Naam, salamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Timothée wa mbere 6:16 hagira hati, naam, niyo yonyene ifise ukudapfa. Asante. Ikibazo namubajije nimba Yesu avuga ko Imana ari imwe rudere, na Yesu akavuga ko Imana ari imwe rudere. Mbaza ati Paulo yakwigishije ko Yesu ari Imana, yarahindukiye abwira Timotheo tuti Imana yonyene ifise ukudapfa. Hama mwarimu w'umukristo yari ngaha niwe yigishije ko Yesu ari iki? Ari Imana. Tayari cyandiko cyerekana yuko Imana itagira iki? Idapfa. Kubwa Timotheo ni ukuvuga Yesu, nimba Yesu na mwarimu yavuze ko Yesu yapfuye, Yesu yapfuye si Imana, kuko Imana ifise ukutagira iki? Ukudapfa. Yewe ntabwo Yesu yaragize iki? Yapfuye kubera atari iki? Bandanya ni ukudapfa. Iba mu muco utegerwa. Imana iba mu muco utagira iki? Utegerwa. Yemeye ko Yesu wagize iki? Bamwegereye, bamukubise. Kubera yuko bamwegereye kandi akanakubitwa akanabambwa, nuko atari Imana. Nuko mwarimu hamwe na Timotheo na Paulo bavuga ko Yesu ari Imana, bahindutse ababeshi. Nicyo kigo twari dufise mbega abantu bemera yuko Imana idapfa, Imana ipfa, bakemera ko Yesu yapfuye, n'abanyabwenge cyane. Abaroma 1:20. Abaroma 1:20. Mukoresha inyandiko mutabira abagabo bari ngaha kuko bitaboneka ibyo bushobozi bwa budashira. Ati kuko bitaboneka by'Imana nibwo bushobozi bwa budashira. Kukuremwa kw'isi binekanisha abavanye kugira ngo icyo bireguza kuko bamenye niba yishima ibyo mwiyumvira byose kuri Yesu ngo ni ubusa. Imitima y'ubwenge icura umwiza tuza ngo bafise imitima y'ubwenge icura iki? Umwiza. Imitima y'ubwenge icura iki? Umwiza. Nyene kubivuga aributse bigira ko abasomyi ngo bafise ubwenge ngo niki? Kumbe bimenya ati aba nibi nicyo gituma igipfu nicyo gihaguruka ngo Imana nimwe, ngo hama ngo Imana yarapfuye. Uwo
uwo muntu aba ipfu nicyo gituma neza tuti basengera ubusa nuko vuga ko biyise abanyabwenge bacika ibipfu icyubahiro cy'Imana kidapfa bagika Imana ngo icyubahiro cyawe nigira iki ariko bino bipfu ngo bigira iki bibika kandi icyubahiro cy'Imana idapfa gasenga igipfa ngo nigi nuba waba umuntu abizi ngo nabari musanze ari ibipfu kubera kandi icyubahiro cy'Imana idapfa hama basenga igiki baca basenga na Yesu baca batubwira ngo yarapfuye kumbe umwanya natakaje nariko nigishwa n'abarimu bibi kubera basenga igipfu kandi biyise abanyabwenge ngo bacitse ibipfu Islamu takbir 3:2 3:9 gusubira mu byagezo narize muri mwarimu buri gipfu cyarangiye soma iyo 3:2 3:9 gusubira mu byagezwe 3:2 umurongo wa 39 uzaza n'inyandiko ntundabe zehe 3:39 inyandiko igira iti nuko rero mumenye yuko jewe Imana mumenye yuko jewe ubwanje ari jewe Mana kandi patayindi Mana ibangikanye nanje ni jewe ntumumuntu apfa nuko vuga yuko nimba Yesu ari Imana ngo niyituma umuntu agira iki apfa nabo bemeza ko Yesu yagize iki yapfuye kumbe Imana yaramuhishe Imana yishe Imana yigenziya yo ku bwonko bw'abakirisu wa Islamu takbir Allahu akbar